Dillai rai kom sai khia tumpen kai kia son ke ton ke lang ka chepa du khru pa jok pini there poni phai kret roxier ni ada por phai ke bra chiti ma por malom heroin drugs kenep ponthu long Dillai rai kom sai khia tum kai kia son ke ton ke lang asai ke deng pon boma hud ihum ultrabus registration number AS01NC 1849 along ka chethabdun Safikul Islam along pen heroin nepon long lo Bangso asai long ka chingnang pon cheka bangphu Safikul Islam arta ningkan thongkep Bechamari dihinga sorpasi pangthek panlonglo halapu Dillai OC Lutfur Rahman penake thandun ke labang swamonit Dimapura long pensi drugs kevan lapen Nogang along an kipi kajepa jildamji alamdo Montani litum staff atum duty ke ton bomahut bangso Safikul Islam along pen sabon ke thaba hom along ke patu joya heroin theklongsi nepon long cheklo bangso heroin ka 2 kawe gram krehini sosi chorando lapen hithialong ador lake lak isian bagdoji basi ningje lapen labang so saya long SI profilo pe gulapen arisang khotum cherap chetodunsi bang so sai pachun ponlo to look tono naam Safikul Islam tel Dimapur pra doktor drugs kini সরবরাহ কৰি আনিছিলে আৰু তেও নগাঁৱৰ কোনোবা ঠাইত মানে দিবৰ বাবে লৈ গৈছিলে কেৰি কৰি লৈ গৈছিলে তাৰ ঘৰটো ক'ত আছে স্যাৰ তেওঁৰ ঘৰ নগাঁও তেওঁ ডিমাপুৰত কাম কৰে স্যাৰ মূল্য কিমান হ'ব স্যাৰ মাৰ্কেট ইয়াৰ বৰ্তমান মূল্য অনুমানিক মূল্য প্ৰায় 50,000 1 লাখ টকা Dillai pen bijoy rongpi Karbi Anglong Live